Cuk mun ustad lo pula keng tak tahu sih kok siapa. Cuk pun hina kan nak ki. Beng ta beng. Mak ceramah, Buk. Buk, Buk, Buk. Apa beuy, Pak? Demak ke. Iya ngaji jo. Demek kaki gelap ustad. Ya malah hadir boy. Pusen kok dina. Main kok jeding. Kon di sampurna ya deh. Mereka hadir ustad ki bu. Puh, coyan. Selala rokok jadi ya melanggar waki ngeradin ustad kakek. Sampai gundul kok ustad. Udah karen apa? Iya mau temu cong. Kira-kira mau temu aman. Iya mau lah. Mayu, cunya mikir. Mayu. Lu tuh kalau berustad bu, kayak agak aman lah. Jangan aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aman. Aman. Ada itu mah orang mau dina. Ya rokok lu mana? Ada yang sedang ngicu di ustad hibur kok. Iya. Mintaan. Iya mah. Sebaik, boy. Masuk angin dah. Kaki kenceng pelan kore pula. Nyaman rasan sampurna. Kaki rebu dina. Kita untuk dina ya ke. Kita nggak tahu ya ke. Kok lebih dina bu. Jadi mengkoro ustad apa yang kok mana? Dina rokok jadi kan. Oh, Tanco lo plengpang dia rokok gitu. Ya torakina dek ka santre si asma ipon Irfan Maulana dari Palangan Lao kirim Ini mau kita pakai. Kita mau kode tahan sih. boleh balik kok bisa. Kau yang coba kita puyuh. Iya, kasa. Jodoh mah ada rumah api. Lagi tidak turun ngaji. Mak hati kan. Iya dek. Mah abis yang ngaji. Ngaji kak. Nyaman kayak apa? Kau tak limul muta'alim. Ustad abid ki buru si mulang. Pinan ki buru panggil. Ku tak mau ki buru si panggil. Ku tak apa yang kena. Sendiri. Pak alaku menolong. Makin malam je lah tahu ya. Makin malam alaku mangkat. Punya apa sih ini dia? Kita pulang setandi besar sendiri makan ya. Ketika kita nak tanya besar. Ya nyambi ya aking sekon ini. Ya arena sen. Ya besar. Nasir dia. Iya. Berde juga. Berde kena. Area pemendang sebulan. Kok mau dia kuburan di koloman. Hari je. Iya pemendang sebulan. Hari ya deh. Kira selai mulai kan juga beli. Yuk minta kakak arwah ngemsi 10.000. Salah potang banyak mah bu. Sampurna tahu le. Ambu dek budi deh. Apa kirim 10.000 kan? Serom deng sebulan. King. Tak yayan lu gila tar gonceng. Lu marin sampurna. Lamun nasin bener gak? Tidak nasi mata nah. Mak ngokos jeding kan. Sing ngokos tomak. Gue nepu congo deh. Kakek deh. Apa pola dina? Sobong dah. Kakek rokok ya. Arya, Punten. ada nak. Punten dah. Kakek mang ketemu mana nih? Punten dah. Ada rokok tuh. Tujuh. Kakek mang ketemu mana rokok dina? Beli siapa kakek? Coreng gula-gula mang kadang ngaji karuan. Si Irfan ya Allah, peja ke jeding. Irfan siapa? Irfan nak pelangaan kasa. Dero nak beleng biar ke sini pun. Ini mas teh. Ini nak lebih gila, keren.
Lo udah gampang tak? Irfan panggil lagi tak? Sambil kamu sholat tak? Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setuju poci. Lillahi paneka Allah. Terus panggil Ustadz Yayan. Kiki tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki tak. Telepon ben mereka sini gula gitu. Tujuh. Maaf kaos. Cek ibu lu Tak hadir. hadir tak beri. Tujuh. Kuburan jo. Cik ibu lu tepan ngopi tak serang keamanan dipanggil. Covid silong nih gini. Encan kaki gila malih mah bubaroko we jeding. Punten tak. Kenapa? Cuma mahbub ngabele ki buru. Cai beli kake. Cek ranking nih gini tak mari tak seti orang bagus melolo. Begini gini di mulai rokok kake. Untuk aku nembian gila tak cek. Tak mang lo tang rokok hilang situ. Enggak ada nak. Man ketuman ni kake. Segi ulangi boleh saya rokok jadi. Iki tak. Sing mahbub baru dina pas le ajri meleng bi kake. Kake berapa tahun dina taman ke. Cek ring mari tak seti ring bener dulu tak. Ya pas tau rasa tak bener iki. Yang mahalin Kake lah ngaji tak man ngaji. Sekolah tak sekolah. sekolah tak ber. Ini lejang beri kok sing ajar kita hadir. Cumburian boleh tak. Tak mahbub sing ajar. Alasan kake. Kesedesah. Share bun mahbub tak. Lang nak bob kake. Awas ku malam mun tak ngaji. Papotong gitu. Amit tau sakit tak. Jadi alasan. Jadi kelak kasih tak. Bisa kawan. Mahun kata lo dari. Dia mesti dong nak. Tahu nih nak. Dia Irfan. Ini buru ni ini tak. Iya sen. Mahbub. Hadir tak? Salman. Hadir tak? Isur. Hadir tak. Irfan. Hadir tak. Mak lambat jo. Ibu ini tak. Lima ya. Suruh dengar tak tak suruh. Biar kawan. Ikut pasal lagi ni gila ibu tak. Di alasan tujuh. Iki tak. Kaos. Ya segaul tak. Tujuh. Sudah temur. Malah ini ibu tak. Sudah temur. Awas mentak tahu. Selalu kaos kake tak nyembi kita. Ni kita ngambung tak. Cuma internare tak nyembi are. Ni kita ngambung tak. Hilang apa? Buka halaman 3 ekor. Diam dengan ni ke. Kedua. Tik pengambung na kan Kedua. Kayaknya ban. Di mana ban? Ali Yesus. Irfan masih ada. Awas mentak tahu. Cok gula tak nak. Bercerah. Meleng tak roh. Ya. Boleh jadi tak. Iya. Bener gula boleh mana Bercerah. kita. Tak tahu kemarin. Tak kenal. Apa potong? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kafatil mukallafina dahulu fi dinil Islam. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina atas seterusnya orang mukallaf. Ad-dahulu fi din. Kalau masuk dalam agama al-Islamu Islam tak. Ros. Mana menang? Ros. Jadi kan ada sudah cetak. Dulu tak unding tak. Cuma kita man ngaji. Terus Ros, baca. malam baru tak ngaji tak dah lagu yojeng di imbian. Ros. Baca tak bimbel. Tak tahu. Tak tahu. Ini tak unding tak. Derma. Tepat kata kelap. Ya, tang gelap.